job card ke do tuman afan stami isi birta kimi alam the bangke la kuilo non job card pen amen ka prek change poni gelo la pen asai ke claim ning dis stami arni stami pabat poni gelo la pen atangka stami pabat poni gelo la soputha ni linon nali tum fan pathek ben la bang so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la long nang ka homri milang prote nali tum ka chingon pen subscribe ikon la pen videos tami nali tum share parigon tang non la job card update apu thak le pathek pen lang polo nang la pen chethan polo nang tang non detail salam chethan polo nang kedam ta hod la bangke akiban job card amen la bangke MGNREGA pusipu pono mate Mahatma Gandhi National Rural lapen kosone la bangla an kiding bani di tapudam deret pola pen short form pen ili nali tomhan la screen along tek ponlong exit la screen along ili jumna ung piglo la MGNERGA pulo la pen non bangke la so schema men puthot kitchen spon tulo kitchen spon la bangke short form pen lang damlo pulo te VBG la pen RAMG pusi pupono la pen full form la bangke Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Azavika Mission Gramin pusi pupono nali tum la screen along tek pon long ikpo ning chibi ikon job card kimi emeno la bangke la pen kidam tang hot bangke MGNREGA pusi pupono la pen la akiban la bangke non la bang so chiklo July direct ha non June no la so chiklo last 28 an hello MGNERGA kidoji bangke akiban kidoji la pen puthon non bangke akimi si alang litum government hin pen paklang pontulo la pen hola so akimi nang klang lo pulte abana job card la bangke use melang ma use noloma mate copy si claim nang sima pulo tangte nona bangke digital card si long ikpo akimi lake digital card la bang so card no nang litum la screen long thek ponong ji la sona card si long pon ikpo la pen a card bang che prek chata thek ji stami card si nang litum han la aadhar card ba pan card son si long pon ikpo la pen kidam tang hora ki ban an la bang ke master roll mate MR lule nang lista sign si pidu nang la sinon bang ke sign pidu na nelo non ke fingerprint si ber nang po fingerprint ber lo pulo tangte success ikpo la pen success signet pen fi direct benefit transfer mate DBT pada depin pen lagi claim tang atangkaan bangke bank account along thapon ikpo jolalo kilar pon lapken kedam tang hola bangke kadu kawe pen 100 days an si asai bangke paklem cholos taminon bangke 125 lo mate 25 days la bangke pabat pon iglo lalo changes bangke la pen hola akiban job card an bangke use nolo an number la bangke sem po sitame a card se non bangke long ikpo la bang so card pen non bangke fingerprint si ber nang po master roll mate MR lo le nang listame la pen akimi apply ji sta long lo akimi apply ji pulo tang te nang litum rural household lang po la pen adult member nang po nang litum gram panchayat mate block office long dampen stame apply dam ikmelo documents ko PPS on sikin ang jima pulote aadhar card la pen resident proof bank account la pen photo password mobile number family details nang litum pido nang po lapen lahai pithai api application process la bangke nani tum blog office on nang po application form long exio la so forms tamenon akimi generate to ikpo kedam tang ke bana form la bangke use nolo lapen kenang so documents nali tum pidu nang po lapen hada verification for authority satum lapen job card tame 1 week pen issue pon ikpo lapen job card long lopole nali tum card nang pikpo digital card PVC card hola so card pen si non bangke use nang po lapen type of work la bangke copy paste on maputel bangke scheme nang learning la water conservation doi rural roads doi community assess doi livelihood project doi development works doi si la bangke arong tin sika prekot konani ke fishery konani ke bagan pen son do la pen funding pattern la bangke real estate la bangke 60 la pen 40 an people ekpo north eastern himalaya state la bangke 90 pen 10 la pen created union territories 100% central support lo la pen difference between la bangke pilo pulo tangte difference between MGNERGA pen la pen non la kimi VBG RAMG la ke changes la bangke la sonom tangkas tame non bangke ong chat po la pen hala kam ke claim nang jia days ningkani si long pustame ke dam tang hot bangke
100 employment days an sipi poncho la sin nona kimi la bangke 125 days an sai bangke claim long poncho la lo la pen question la bangke la sono who can apply eligibility rural household to apply lang po documents copy ps nahi aadhar card bank account resident proof photograph lain nang po lapen kona se apply dam name te blog office on dami kon nanitum hodak nanitum apply long ek po lapen kumama tum si job card ke doloma abema la pela no na kimi scheme nang kle penali tum ning arong ma nang arong rema amen killer pen lahai nani tum comment box long to pen than pachini than la pen videos tami nani tum share ko kar biang long aras tami pela ing nang la pen pachini nang la pen non job card asai konana si kile tang ma lele ma nani tum comment box long la tatok ingon nali tumarong mens tami to igon la pen putan ning chibi ponegon la ki bana job card la bangke non la sochik lo anse last date lo 28 anse la pen 28 pen mochik lo july pen lo te la bangke akimis job card po VBGRAMG pusi pupon po la pen benefit alik bangke la son lo non kimi la bangke aprang ke dam tang 100 days la ken non pabat pon la bangke 25 days an pabat pon iklo la sitangka bangke ong 25 days per month tami non bangke long ikpo la pen kimi jong se apply example te nani tumalong kido neng zila bangke aadhar card nang po bank account pinang po resident proof nani tum voter id le pi te chok la pen photograph mate photocopy nani tum pinang po la pen mobile number la hai pi le chok lo kona si ke apply dam neng zima pule nani tum blog office on dami ngo da nani tum application form lo ho soft form nani tum fill up pen documents ason son documents ke nang so documents nani tum pa bondo nang po family details nani tum tok nang po la pen blog office on dam pen nani tum sabin po within 7 days but 10 days and kelo RG giding nang nitum lasong bongse card bangke issue pon ikpo fingerprint EKYC process nang nitum claim nang po lapen akiban tum antanon EKYC claim nang po fingerprint nang nitum kiber nang zila bangke kinang sorlo athima non bangke digital mate PVC card si ron pon ikpo lasi EKYC KYC claim do nang zila bangke kinang ek sorlo lasi pini update nang kiwan pila bangke la sorlo dome thak me kadu ka we carbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana pansta me nilhin pen cardom